aha uri ni ku muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko aho yumvira icyanga cy'amagambo aba agize imyandiko. Uyu munsi ndagusogongeza kuri bimwe mu by'ingenzi byaranze itariki ya 5 Kanama mu mateka anyuranye y'isi. Hari kuri itariki ya 5 Kanama mu 1981 ubwo wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronald Reagan yirukanaga ku kazi abakozi 11,359 bo mu bugenzuzi bw'ingendo zo mu kirere bari basuzuguye itegeko yabahaye ryo guhagarika imyigaragambyo bagasubira ku kazi. Ronald Reagan yabaye perezida wa 40 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri manda ebyiri zavuye mu 1981 kugeza mu 1989. Mbere yaho yabaye umukinnyi wa za filimi i Hollywood, aha ni mu ruganda rukinirwamo za filimi, ndetse aba na guverineri wa 33 wa Leta ya California kuva mu 1967 kugeza mu 1975. Kuri iyi tariki ya 5 Kanama mu 1974 mu gihe cy'intambara ya Vietnam, Kongere ariyo nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatoye itegeko rivuga ko inkunga ya gisirikare bahaga Vietnam y'Epfo itagomba kurenga miliyari 1 y'amadolari y'Amerika. Icyo gihe Vietnam y'Epfo yari ihanganye na Vietnam ya ruguru. Intambara ya Vietnam izwi nk'intambara ya kabiri ya Indochine n'intambara yarwaniwe muri Vietnam, Laos na Camboge kuva tariki ya 1 Ugushyingo 1955 kugeza irangiye tariki ya 30 Mata 1975. Yari intambara yeruye hagati y'ibice bibiri, Vietnam ya ruguru na Vietnam y'Epfo, aho Vietnam ya ruguru ari nayo yashoje intambara yari ishyigikiwe n'igihugu cy'Abasoviyete, Ubushinwa n'ibindi bihugu bicuti by'abakomunisite. Ni mu gihe Vietnam y'Epfo yo yari ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Korea y'Epfo, Philippines, Australia, Thailand n'ibindi bihugu bicuti birwanya abakomunisite. Iyi ntambara ifatwa nk'urugero nyakuri rw'intambara y'ubutita Cold War hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'Abasoviyete yagaragayemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo butaziguye. Yaje kurangira mu 1975 Vietnam ya ruguru yigaruriye Vietnam y'Epfo, biba igihugu kimwe cya Vietnam kigendera ku matwara ya gikomunisite, kimwe n'ibihugu bya Laos na Camboge nabyo byarangiye bibaye abakomunisite. Mu 1965 hatangiye intambara yashyamiranyije Ubuhinde na Pakistan, ubwo abasirikare ba Pakistan binjiraga mu duce twa Jammu na Kashmir kugira ngo bashyigikire abahatuye mu kwivumbura no kwigomeka ku butegetsi bw'Ubuhinde. Iyi ntambara yamaze iminsi 7 isiga inkomere nyinshi ku mpande zombi. Ubushotoranyi n'udutero shuma ndetse no kurasana byeruye byaranze ibyo bihugu byombi byarakomeje, kuko bihora byishishanya kuva Ubuhinde bwakolonizwaga n'Ubwongereza bugabanyijwemo kabiri mu mwaka w'1947, igice kimwe kikitwa Pakistan, ikindi kigakomeza kwitwa Ubuhinde. Kuri tariki ya 5 Kanama 1962 muri Afurika y'Epfo bigizwemo uruhare n'urwego rw'ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari rwo CIA. Polisi ya Afurika y'Epfo yataye muri yombi Nelson Madiba Mandela warwanyaga politiki y'ivangura moko ya apartheid yakorwaga n'ubutegetsi bw'abazungu. Icyo gihe yashakishwaga nk'umuntu ukora ibikorwa by'iterabwoba. Mandela yarafunzwe kugeza afunguwe tariki ya 11 Februari ariyo Gashyantare 1990, amaze imyaka 27 muri gereza. Mu 1993 we n'uwari perezida wa Afurika y'Epfo icyo gihe Frederic de Klerk bahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, aho Mandela yashimiwe uruhare yagize mu guca apartheid muri Afurika y'Epfo, abikoze mu mahoro no mu ituze, nyuma akanashyiraho umusingi w'igihugu gishya kigendera ku mahame ya demokarasi. Mu 1994 yaje gutorerwa kuba perezida wa mbere w'umwirabura w'icyo gihugu cya Afurika y'Epfo, ategeka manda imwe y'imyaka 5 yagejeje mu 1999, aharira abandi. Ku butegetsi bwe yaranzwe no gushyira imbere politiki y'ubwiyunge hagati y'abirabura n'abazungu. Mandela yaje gutabaruka mbese kwitaba Imana tariki ya 5 Ukuboza 2013 afite imyaka 95 y'amavuko. Dusoreze kuri iyi tariki ya 5 Kanama 1960 ubwo igihugu cya Haute Volta cyabonye ubwigenge
ubwo igihugu cya Haute Volta cyabonaga ubwigenge kibugobotoye mu maboko y'abakoloni b'abafaransa. Mu 1984 izina rya Haute Volta ryahindutse Burkina Faso bikozwe na kapitene Thomas Isidore Noel Sankara wari wageze ku butegetsi mu 1983 aciye muri kudeta. Uyu Sankara yaje kwicwa mu 1987 nawe nyine akorewe kudeta. Ni kudeta yakozwe n'uwari inshuti ye magara Blaise Compaoré waje nawe kuvanwa ku butegetsi muri 2014 yirukanwe n'abaturage mu myigaragambyo ikaze. Icyo gihe abaturage bari bariye karungu, ahitamo guhunga igihugu cye yerekeza kwa sebukwe muri Cote d'Ivoire. Naha mbaye mpiniye bimwe mu by'ingenzi byaranze itariki ya 5 Kanama mu mateka y'isi anyuranye. Mukaba mwari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya ku muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Siga ukoze subscribe, like, share na comment bigere ku bandi benshi biyumvire icyanga cy'amagambo. Naho butaha gahunda ntikuka.